Ke KSU South Central East Circle hakasi sajang ke lahir ban khanra work permit. Saya kinong tray barjala ki batray ki thain penusla. Kabali ke jaka jong Home Minister ke Jala Meghalaya ubak Preston Tensong. Akan dikasih nak kalian juga sengal ya ban penekrat ikinong katakan ngot kinong tray barjala ki ban setia ki kat kisla ki babiang kamtam ya ko work permit. Bagi kinong tray barjala ki ki batray po Block Development Officer jaka penusla sen di block. Habakan nakaliang jo present jaka circle usam lawan lam jing shooting ulang bakan di senjam kabaka sengkar siam ban khandrai kinong tray barjala kadai namar ban pentikena bagi ban biang yiki kot kisla ulang ru bakin di kisni la ui baka sarkar lang baka pulit kala kem bat sim ijhar yiki khot bagi lam joka seng hendai nakaliang joka seng kan ting satya kan turbich kaman haba ban lang vice president jaka circle usam lam ban sulang en khongwar lo ther ting e jaka sagar jala bat ya umutri rang bak kajala bola ong bak kamnon kami ki brio ki ba na barjala ban le yak work permit hama gan matrai shaka jala Meghalaya bat ong bukan ka jing kren umutri rang ba ka posai karar ba umtip ya ka ain ka saka jong hi ka sna ban penmi tadi ban kami ki rule Halo. Tapi trennya sa blok penuslan. Harga kira dari jarum salah pak. Kita ada ni. Teman-teman ni demi. Southeast Central Circle kita kasi kelawan ban baik wilayah ban raya ki barjala ki bon trace ni dong katang jongi gumdan ya ka work permit di nakaliang kaseng ni wilayah ki katokan netli ki site ki ba ki don ki jing tray hathia po block office ka bade ki jing tray jong government jong sarkar ndai hatung isem ba kita ki nong tray kim don ni work permit nakaliang kaseng habis dari ya kita dikhar ki bomdan ya work permit nila be ano nila hano bakin lek no namar sekene kedong kethan jongi susu sai ba minam la ben tiang ya ki barjala ya ki nong tray ki won tray bela sekene ke jaga jongi hem ko work permit yang ke jongi nila don katut kat ni teligi site ki bangilawan ban isem ba kidon ki bomdon ya ka work permit dina kalian keseng gila DP na ha ya kani ke kerwa lengba kani ke buat ke pemerintah ba ya ki kontraktor ki badang tu banwan alam ya kinong tray barjala kidai ban penbiang sua ya ke work permit anta kila ban ban hak ban press ni kan hanji direkam ikut Islam keren dan susah karena kalian keseng minum air minum facility habis dari kini bentah ini ai be ini pen hair ada ki kontres ini krem ka work permit ipa kerwa so ba ipa gajing ai kublai habang ilek ketokan itli ki site isem na ki kontraktor ki badan gajing tray hilap habo ta ki breu jongi ki bade ki paradok berasam jongi ini semua ban ai kublai ki kontraktor ki bala dan tray ki labo da kinong tray ki bidai ki pada restaurant tu. Ba kinang la susu ban aikam ajam ya ki pada restaurant tu. Ki hawi dai bat ka sarkar labon tli ki haja ki FIR haki ya ki khot ki jongi akaleng ka bi nyok tray nakaleng ka KSU Southeast Central Circle in amsong kliti ban ada pibo sispa teli ki FIR ru nginlong ki bayai ban yele na benta kari ban lek kendra ya ki bomdan koton sla ya ki barjala ki bawan sekat dong katang ki jongi ban agri ban kerja bendre nginam ai niat cepat dia bukin ai ki FIR kanu teli ru rei na kaliang jongi nginam rei hawi rei kini benta niat cepat kini kendat senging bana kaliang menteri rangba ke jerla ru lang ba umdon work permit kam work permit ke jerla dah tu
ngi iban kalian ke isu pat mata sengi ke lej ban lej wa di kini kinong tre berjela ki bom beng ki kersa toy la ban ban kalian chief minister kum tib ya ka jong ke jela nak mun nak jing i jong phi Kani hi kelade ka jing leran ka ba ngiyok komuni chief minister ba mtep ya kata ka interstate migrant workmen act jong ka sorkar pedeng ka ba ka sorkar jelahi haka to ko por kisnem ki belalenya kala sna ya karul bat kala mi kata ka work permit hapok ketika ak ka kirul ki belasna da ka sorkar jelah tiga ni kalong ka jing leran menginyo i ba kum chief minister umpat tip ya kata ka work permit kabaka sorkar jongki hi kalak pentrikam ya kata ka work permit ikren penban ya kita ki labor license kiba hana kata ka sorkar kalak sna hawar hajar arpau nreng ikren da ka basai baka ki SU hi ka itho tanya ka work permit kam itho ya kita ki wei ki labor license nomor ba kane ka work permit kade ka an kabami hina ka sorkar pedeng ka sorkar India bat kania ka anjong ka sorkar India kan long kham halor ban yakini ki an ki belasna daka sorkar Meghalaya takum tangi rungi yaiban ba ka jingkhnra jongi minom itho yakiwe kot kisla laj na ka work permit bat kania hi kade ka kerwo ka basai ka bana kaliang jongi kum ka KSU South Central East Circle ka pha ya ka khubor sya ka sorkar ka pha ya ka khubor sekitu ki officer jongka labor department ki bom ju kendang ki bom ju lecek ya kinong bela kinong tray ki baka sorkar ka pentre ya ki jaka ki baper kentuk kumang ni hapen ursla bat kumju rong ipa sebarok kini kontraktor bahaba hiwan ra nong tray na sabar ka Meghalaya sapok kani kadong kathain penursla videon pentikna baki don ki labor license lani khamtam ya ka work permit kabangi kum kaseng ngiyaiban ban ngiyai dawa mana ko biare ban pentrikam ya kene ka interstate migrant act kata kade ka jingkli ka ba ni nakas aseng nilayo i baka sorkar ka smart ban sina ya kita ki an ki ba fair nrein dala woi haka kep ka ban pentrikam ya kita ki an ka sorkar kam tipsu impen nuksa kumya kane ka work permit kadai ka sorkar ka balasna ya ka an ban pentrikam ya kata ka work permit apo Meghalaya impet kum ka MRSSE kadai ka sorkar ka balasna ya kita ki an ban pentrikam ya karung kami joki barjela ban cek ya kata ka inflang ndre kadai ka sorkar ka bom jutre ban pentrikam impet kum ya ka benami transaction and prohibition act kadai ka sorkar ka balasna ya kini ki an ndre ndala po ya ka kep ban pentrikam ngihami mangi kiseng balang nakapor siya kapor banyarap lem ya ke sorkar banyarap lem ya kita ki officer ki bomla ban pentrikam ya katakaan Hamadan